Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for $1,000,000 Amazing Story 2025. Dito'y Lagkit Di Napalabas. Ronald, agawid kang kuman. Kita itulot ka nga ro din. Dan, adal pa, itulot na takano ni Ronald. Dahil tricycle nga, ar-ari ka lang taan san. Agpili-pili ka. Ni Ronald, di mang itulot keng ka, uno jay, ar-ari ka lang ta. Yung nakababay mo ni Ronald. Bahala ka, agawid ha, ag-tricycle ha. Siyempre, arkilatra ito yung aglugan naman uno saan, nga bahitan tumit lang. Sige nga rin. Magilogan na ni Ronald. Kaga, agan-anad ka lang. Saan ka basta paalilaw. Naglogan na karot manunemi kinimbagak no sa dino iti pangiturungan ng kinamang namat ti bakararod manunemi sa nagpaamyanan. Ronald, inda ba lang? Paano ta? Inda ba lang ti igit ti baybay? Inda relax. Inda manglab ti angin baybay. Ang mga no, saan nga mabaling nga agawid kita. Aguro-ore kanyak ni nanang ko. Di ibagam na indadamdarang aparte. Kasali ito nagamamuta, di ba? Nagamamuta ti pa sa aparte. Sige, tawagan nga rin nanang ko. Ito mo na agundaway manong naming nga nagulbudak kininanang. Napang kami ti beach resort, manong naming, ket dito'y, ididamo kibin pailaang. Idikuan manong naming, akbayan nakmadtirman. Ronald, nakalalisto ka. I love you, Marina. Kano lang ang nagamamuta. Kasta talaga ni Ayat, sumken adina oras. Damo ka paila makita. Agayat akon ken ka. Kada mo ka kastamat ti marik naman yan. You love me too, di ba? Manong nemi nakaway-waya ko mga agked-kedak ngam idigaman na tagsumbang na pingping ko sa nainamalan di kiti lips ko manong nemi saan akon nga nakapagked-ked. Saan ko ang ibaken manong nemi ipatpateg kumat isuna. Ket patyak ipatpateg nak manong nemi. Ti makadakas manong. Aging ka kumalaing hindi ta. Ngem saan agsipod ta. Gaputa, sanak ba't ka nakapagkad-kad manong nemi? Napuutak laingin. Nga ada kami manong nemi. Kini Ronald, iti kwarto, ti hotel, datang beach resort. Iti ababa nga panao manong nemi, na isukok ti amin ko kenkuana. Na isukok ti amin ko manong nemi, nga saan kumapay lang rumbeng. Ngam tsaka mo, no, apay nga saan agsangit, ta saan agbabawi ko na. Inikanak ti tumarek, karimbilin na manunami nga saan ko aliwayan, tag tumahal. Tapos saan ka agsikog. Kading-kari na manunami nga pagbasahin nak. Ngayon to ka no, ti mga suportar kanya, into noa, dumteng ti panaglulokat ti klase. Sakbay ng tulod nak, manunami dito balay, pinapatpatan na titan luribo. Kasla mo labi na ihadan ti, no. Suportaran ka. Gabot ipatpatik ka. Ipatpatik ka manina. Naging kami sakbay nga dimsagak ket nakita gayam ni nanang. Dito'y nga umunagon daw nga nariknak manong nemi, titong paninanang kaniyak. Tinong panak nanang, natangkan ti hulom. Sana ka nagkurang keng katibang magbaga, Marina. Nakinubyo kan, kaadapahin na pasamak ka na kayo? Naipakay mo nga dagos ti amin mo? Tikat
Kinaalistong nga naalilaw. Inalilaw na ka rin yung lalaki. Naalilaw ka. Gabutan na daan ka ti alilaw nga lalaki. Nanang, dinagtungatamit baybayan ni Ronald. Amamum ka din ni Ronald. Kaano kailan nagamam mo? Amam mo tayo dito kinatao na. Nga saan mo lang nga inadalan nga namin pinsan teriknam. Nga di ka lang nagsakbayan. Nga basta lang imanugot ka din na oras. Nakaalalisto ka nga maalilaw, Marina. Nanang, sa anak to lang hatamat nga. Sa anak to nga may bayan ni Ronald. Ngayon talaga nga naalilaw ak manong. Nagsipod ta. Naamuak nga talaga nga daanan ti asawa ni Ronald. Sabi, di mo imbaga kanyak. Di mo mo't ngamin sinaldsod. Ay, etan kahit tilukodan nga dan asawa. Kanyang arte kahit mo masamat. Agtalin na ita kakiridam. Rumbing unay nga lipatin ka. Lipatin ka. Dahil nakadiya talaga desisyon mo. Lipatin na kon. Uwan. Sana kalaglag nga makirelasyon sa lalaki nga daanin ti asawa. Nagbalinak ang talinaed nga kirida. Awan ti maramid ko. No day naman ti desisyon mo. Ngim ulitek, Marina. Ipatpatek ka. Nakapatpatek ka unay kanya. Kaya di karik kan ka edi. Natulungan ka. Ituloy ko matibang tulungin ka. Itat mo lang kanya ting bank account mo. I-deposito, titulong ko kanya ka. Iti pang account mo. Ito na mo panagluro ka ti klase. Nagikat kanton ti trabaho mo. Tagbasa ka. Ituloy mo tagbasa. Tapno matungpal mo ti karin. Iti bagkim. Nga makapag-graduar ka, kaya binasto mo ti trabaho mo. Sige. Ororahek. Ngayon mo kanyak di bank account mo. Kabuta kahit ka talaga nga tulungan. Inaramid ko nga rod manong name yawon dakis na konak kadagpaiso. Sagbay ti panaglukat ti klase manong. Adan na itiposito. Sige. Agyaman na Ronald. Ituloy kong ortek basa. Tingkay nangigan manong papagayam ket may sala nga paset. Sumagmano lang nga paset ti pagkasalitaan ni Marina itilawag sini. Umunang entay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the 5th week. Mauding alawas ti bulan ti Agosto. Iti programa ti nga lagip ti napalabas si Action Radio DCJ Silawag nga kang kalayo mong manggan alas 12:30 hanggang alas 2. Lunes hanggang ti Sabado. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii nga paggapuan iti kakadakkel nga premyo. Imagine ta 50,000 pesos na bakin ti grand winner. First runner-up 30,000 pesos. Second runner-up 20,000 pesos. Third runner-up 10,000 pesos kan may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Numadama ka itang agbibuya dito yung page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award page. Paki-like, paki-share, kaya saan kayo pa nag-follow, paki-follow. No, dahito ito nga video kat may upload to niti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-like, paki-share, kan ag-subscribe kayo kung saan kayo pa nga nag-subscribe. Okay ba? Di manong yung name nato, Nemi Ruiz, host iti lagip na palabas, host pa iti dirmanong name, iti dirmanong name nga page, kan idikal man laeng. Okay? Kaya no, adda kita nga, agbibuya, kita adaan ka ti success story, yawis ko ken ka. Hindi pa nagsurat mo. Kasano, i-computer mo, isa mo isan iti email address nga nemiruiz@yahoo.com, wano saan ka nemersystudio@gmail.com. No sa inyo man nakabaylan, isurat, kaya interesado kay launay, nga mailagip tinapalabas ni success story, mabalin nyo mat nga
ag-message kayo kanya. Yung kailangan ti messenger ko. Iti na-measure wis nga Facebook account ko nga tayo nakakibisak. Sir, kahit ko tagpa-interview ko ka, para iti lagip ti napalawas. No kanayo, nagsaganak ba't nga makicommunicate kada kayo. Kablawan naman ni Alex Ramos Pagirigan iti Honolulu, Hawaii. Kastabat nga ni Lawrence Domingo iti syudad ti Ril. Syudad ti Ril iti Spain. Ni Irinio Dumayas iti Honolulu, Hawaii. Ni Imelda Sarmiento iti Athens, Grace. Ni Ann Ross Guzman iti Singapore. Ni Alan Cortez iti Kawayan, Isabela. Josephine Stango. Ni Susan Rakipo. Norilyn Perdido Tamalay iti Bahrain. Ni Fera Gagos Bacani iti Manila, Philippines. Kastabat nga ni Tessie Silvestre iti Lawag City. Tina Paharit iti Montreal. Iti Quebec, Canada na ito. Ni Soledad Calpito, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. ita Hawaii, kastamatan ka ni Bobby Palada, ni Emma Hakub iti Rizal, Nueva Ecija, Michelle Salvador, ni Gaylord Andres iti Lawag City, ni Gabalayan Narding Gawiran iti Kabungaan A Lawag City, kastamatan ka ni Tessie Serrano iti Macau, China, ni Elsie Marcos iti Canada, kastamatan ni Remedios Aguilar iti Washington State, ni Rosita Ibosca iti British Columbia. Kaya amin kayo, basta nagbuya kayo. Kaya tayo ito no 12:30, inaktumat la i-share dito yung page ni Paring Ray at ay programa tayo nga lagip tinapalabas, tap no mangigyan tumatlang ti kompleto nga pakabuklan ti pakasalitaan ni Marina. Pumakada ka rin, see you in another video. Thank you for watching.